Naimbag nga panagdangdang nga kakabsat, sakbay nga rod iti drama, intay man i-shout out ni Austin Taguba kani Butirog Turoge. Salamat kakabsat tingkay panang subsubaybay, karagi tinaduma-duma a drama mi. Tinapalabas, naamuan ni Dolores kinibakat lomen nga daam mo ni Paula iti panagpukaw idi ni Rodora. Kasta unay apong tutna, ngem nakunamot ti baket nga siganen ti konsensya na, iso akanayon latan ti panagbartek na. Iti dayta naamuan ni Dolores, ad-adda ti gura na kini Paula. Iti met police station, kinasarsarita ni Rodora ni Hepe. Agsiddaaw met ti maysa a pulis a nakakita kini Hepe, tagsasaungag maysa. Indanon met daytoy ni Edmar kenkwana, ngem na ko na ti Hepe, a panunutin dati kayat da panunutin kenkwana. Tinapateg, mayat ti panagsarita da kini Rodora. Ket dita, naibaga ni Edmar kenkwana, a matuloyen ti kalaysada kini Rodora. Nagsiddaaw ni Hepe itinangig na. Itagagayem, adtuyin tituloy tinobela tayo anapaulwan. Rodora! Anya? Ulit naman di ko na SPO1 Edmar. Wen Hepe, kayat ko nga ikalaysa ni Rodora. Matuloy yung ti plano mi idi akalaysa. Anya? Wen Hepe, ket may sakan to nga sponsor ha. Edmar. Di yun sa amin kayat Hepe. Agsidaw kayo matunayan. Saan, Matt? Wan? Sige. Di kagdanag. May sakto kadagiti sponsors yo. Wan? Pudno nga kayat ko. Ket kukwakton ti baboy ang maparte. Agyaman ang Hepe ha. Sigurado ka kaditi na ita SPO1 Edmar? Wen Hepe, ket ita tawanan tilapad iti kalaysami. Talagang agkalaysa kami. Kasla awanan ti ganas ko pa'y amang ituloy iti panagadal ko. Kasla jak kayatan ti agsublin to ijay syudad. Anya? Ay saan ah? Masapol nga ipalpas mo ti kursong. Basang. Nimot nga min Rodora. Iso ti kang runaan anang ipilit kanyak nga agadal. Tapno nga tungpal ti tarigagay ko iti biyag. Nga iso pa'y tinangiruangan ka ni Edmar at tulungan na. Kat nagbaligi. Ngam ita, naikat ti ganas ko. Gapot ta pinanawan nakmutan ni Rodora. Saan ah? Agadal ka. Katong palam ti inkarim. Tati baligim. Baligim atan ni Rodora. Nana. Wan basang. Iso apal pasam ti kursom akin na maestra. Maragsakan ni Rodora no agbaligi ka. Ungat ka rin na gito eh. Inipagangong akayaw. Papasit mo't kit di na gito eh. Iswa sigurado ang nagangudan. Sino ti... Rodora? Ay, si kagayam dayta balasang kao. Kumusta, Tata Sabas? Kastoy lata ah. Nasaya at mag. Gure ka. Kunak man no addakan ije nagkaysa abyan. Apay, Tata. Talaga ka di asaan dakon akayat ang makita. Ha? Ay, saan? Saan nga itidayta, Rodora? Ang, Jakpay kayat ti pumanaw, Tata. Gaputan na ragsakak ita. ha? Saan akayat ni Edmar apanawa? Iso adyak pa'y mabalin ti pumanaw. Kastaya. Ala, adalatakan ka dayta, balasang ka. Insingasing na ti panagkalay sa amin, Tata. Anya. Kat umay ka lang to, kuma. Kaya't ko amay matangan nyo ti kalay sa amin.
Sigurado kayo kaday iti dayta. Imposible ka di ang mapasama, tata. Alaala. Awanan ti maibagak balasan ka. Sige, umay kami tulad ta. Saan da ka apaayan? Kasla imposible magtanday ta, sabas. Agkalay sa darodora kan Edmar. Mabalin nga tamat, tikas ta. Mabalin siguro Sa bagay Ay na, itala ang makaimatang itikalay sa timay sa amortal. Kan may sa akararua. At indaran tantulat ta. Tapno awan ti maibaga kadata ni Rodora. Ay katuan atendaran tanto. Kaya't kumita may matangan day ta akalay sa sabas. Edmar, orayan kan taagawit ta Echipurok Verde. Wen Rodora, orain na. Yes, sir. Kaya't ko akasarita ni Dolores. Amangan no kayat na ko na makita. Kastaunay ti sangit na. Ngem no kayat mo, Under investigation pa na. umuna kalatan ni Jai. Umayat to kalpasan ti duty. Ingka kasarita ni Dolores. Ta sigurado, aging gaita, agladladingit pay laeng. Amok, Edmar. Day talaang tadyak amo iti. No agparangak nga takan kwa na wano saan. Kasimayat no di kagpakita. Iso nga umunakan, taing kakasarita. Rodora! Sikatipis day tibiyag ko! Patayin na kon! May saka lang nga roda na kararua. Parikot ka lata. Inagaw mo ni Edmar kanya. Agpakita ka, Rodora! Agpakita ka, tapatayan ka! Nangagaw ti panagpukpukaw ni Paula Lomen. Ipukpukaw na tinagan ni Rodora. Anya, nabartag man nga tanda. Wag, tagsangsangit pa eh. Awan siguro dagiti datakkel na. Isu nga awan mga nawakan kwa na. Baybayanan dananang na. Di damat nga rod mapagbagaan. Patayan na kaun, Rodora. Kung kuna na itay adengdeng ka. Anya, Mas daawak ka. Takas jay matang tipukpukaw na. Apay nga ta. saan mo na panunutan day ta, manang? Tanuan niya la di tanti ipukpukaw na. Nukasta, anabartag. Diablo mo. Talagang awan ti makatulong kada tayo iti kaso tayo. Aging gaita. Awan pa lang ti dalaw tayo, mortadyo. Wen nga rod, boss. Kasano da ito yan? Dito'y tayo kadilatan. Malungsod tayo dito'y. Saan amabalin? Agam, kasano nga roden, boss? Aguray tayo lang iti gundaway. Aglibas tayo. Boss? Wen? Aguray tayo lang iti gundaway, mortadyo. Uray saan pa'y ngaita. Masapula planado anay bagtapno sigurado. Datayo kada Charlie. Aglibas tayo. Rodora. Ada, ita diti paraangan. Buy-buy ha, dagiti masetas ta, anagsabungan. Nagpipintas da. Gaputa ay aywanan gayam ida ni Nana Lomen. Nagpipintas da. Iso anak pintas ita diti paraangan mo. Katawa. Katawa ni Rodora dayjay Agpakita ka kanyak. Ayan mo. Dito. Ni Rodora at talaga ti makikita.
di? Asika dayta? Rodora? Oh, atoy. Sabong para kan ka, Dolores. Agyaman. Maris po raw day ta sabong. Maibagay kan ka. Gaputan na sinaw ti puso. Rodora. Apay. Apay, Rodora. Apay, asika, apay. Apay. Huston, saan ka nagsangit, Dolores? Diyan kaya takas dati makikita ka. Takas datat tao. Awanan da iti puso. Adadan iti pagbalutan. Kat sandan ang makapaluspos pa'y. Madusa da. Aginggat panumpalan da. Wen, da kami agtitinulong. Tapno saan ang makaruar dagiti kriminal iti pagpaludan. Aramidan mi ti amin, Rodora. Agyaman Dolores. Nagsakit. Nagsakit, Rodora. Apay, asikapay. Apay. Ala, Huston, saan ka nagsangit pa'y? Oh my God, sumrekta di tabalay. Wen, sige. Atan kanak ti Susi. Intad ni Nana Lomin. Basta laglagi pam, Dolores. Ipatpatek ka unay. Ipatpatek ka matunay, Rodora. Ngam nasakit tinakam ko. Ngapoy tinapasamak kan ka. Saan ka ngagliday? Di ba nunotam? Agsungbaten dagiti awanan bain. Katikayat ko. Maaklon niyo ko ma. Di kaawan ko to. Anya? Saan nagnanayon ti kadak kada kayo? Tamasapol ang mapanak to iti lugar. Para kanya. Saan da kami kumapanawan? Pangaasim. Di da kang panawan. Dolores. Mabalin matlat ta siguro nga agnaad kan dito'y daga. Saan ka di? Asaan da kami apanawan? Adda pagpatinggaan ti amin. Basta lagi-lagi pam. Ipatpatag kaunay. Katpatya. Agkita tantong matlangan. Wan. Amok na ita. Taita lang ta. Dumtang to tigundaway nga agkita tantong matlangan. Katakur oray agtukan ka. Nupay kasta. Saan kayo apanawan ita? Saan pa'y, Dolores? Awanan ti agkatang. Talaga amang record ako na. Nay, mang-recap kayo kaya, may nanti. Oh, Edmar. Tulungan kayon. Nasaya at launay. O sige, tulungan nakman nga ron. Tapno mabibiit. Taindak pa'y agluto iti pangrabyan ta. Baraw. Nanti. Ha? Kaslada tao iti kusina. Ni nga ta Dolores. Iso nga ta ti adda dita kusina. Naman kitaan. Ay, Ni Rodora? Aglut-luto? Nana Lomen, nagluto akon. Siya kun ti agidasan. Agi na kayo biit. Ha? At ni Edman. Amo kasi magpat. Iso agi nagdagos ko pinagluto. Mabitlang ta agidasara kon. Ala, agtugaw kayo lagta dita, Nana. Ha? Oo, basa nga. O, sige.
Agtugawak latan. No kasta. Saan pa'y api manaw ni Rodora? Ni Dolores ita ti kadwa ni Rodora iti balay na. Wen anti. Pinanawak ita ida. Talaga amot dagiti dua. Uray anya ti mapaspasamak. Saan dalatang nga agsina? Anti Lumen. Apay kastoy tiriknak. Kasladyak kabalan na panawan nak ni Rodora. Baro, Nasakit tinagam ko. Idi sana nagpakpakita kanyak. Kasladyak kabalan. Ngam pagyamanak. Ta nagparang matlaeng. Kat ingkari na din akong panawan. anya? Wen anti. Agkat kadwa kami, agingkat inggana. Maawatan ka matkit di barok. Ta syempre, ay ayatan nyo titunggal maysa. Kat kayat ko. Matuloy ti plano mi idi akalaysa. Anya? Kalaysa? Edmar, ang moom ka di iti sasawang. Wen anti. Agkalaysa kaming kini Rodora. Ikalaysa kon. Dolores, saan ka kadi nga agawid iti balay? Apay, di mo kaya tikadak ita arabiin iti balay mo? Kayat ko ngam apay, saan ka kadi amabutang kanya? Apay ko maamabutangakan ka. Kat sigud mo ten anagkadkadwata. Nga oray nabayag ka idin anatay. Saan nakakabutang? Saan? Kunakmat. Kaslaawan mo't lang tinagbaliw kan ka. Day talang tasipod pa'y. Pasig apuraw ti kawas mo. Di mo man lang masukatan mo't. Agsuksukatak man. When ngam pasig apuraw. Agsukat kang agpaiso. Ngam puraw man matlaangan. Di kasla di ka matla nagsukat. Saanan? Kan ingtad ko aminan kan kadagiti bestidak. Saan ka di? Kat dagiti laporaw tinatta. Isulat ti kukwa. Kat isuot mo dagiti bestidak ngayon ingtad ko kan kaidi, ha? Pakaragsakak unay no isuot mo. When mat. Iso ti us-usarak nga agiskwela. Dagiti bestidam nga inted mo kanyak. Nagpipintas da ngamin. Agyaman ha? Ala, maturog tangarudan. Agi na natamatan. Wan, maturog kan, tabantayan ka, Dolores. O sige, agidakan iti kamata. Tapaturogan ka. Hoy, agriin kan, Dolores. Agriin kan. Parbangunan. Kayat ko pa iti maturog. Bumangon ka ditan. Tain ka agluto iti armusar dananang mo. Kayat ko pa nga ron ti maturog. Bumangon ka kiti. Kuyogin ka nga agawid. Ala, bumangon kan. Bumangon. Ay na. Day ko ti kailiw ko kan karodora. No kastoy ang maturog ak ti balay mo. Ringan naklata mapan agluto ije balay mi. Kaasimat dananang mo Iso nga ilutom ida iti armusarda. Ala, agsweater kan, tarumwartan. Kuyogan ka nga agawid. Ato iti kape, barok. Mayat titimpla na, anti. Amok matitimplang barok. Wan gaya ma. Kaano nga ruti ko na makalay sayo kanya Rodora? Iti kabiitan a panawen, anti. Sa dino ti pagkalaysaan nyo? Iti simbahan tayo dito puro. Ninto Padre Sebastian ti mangkasar kada kami. Kat maawis to amin at taga Purok Berde. Anya? Wen anti. Kasta ti planok. Kayat ko nga amin akaaruba ditoy. Kat imatangan dati kalay sa amin kini Rodora.
Mapasamak nga ta ti kalkalikaguman ni Edmar akalaysa. Awan nga ta ti makalaped iti kalaysadan to kini Rodora. Gagayem, di uliwana dinggen ti ukpat lang nga napaset ti nobela tayo anapauluan. Rodora! Shoutout manan kini Austin Taguba, kini Butirog Turugi, salamat din kay Panang Tartarabay, kadagiti na dumaduma at dramami. God bless.